Unong ilam kalyang persya ha ka KHEDC bat nong ilam ka UDP uba Tito Star Welchin ulaong ba unsakran benya halor ka jingsha asaspan usiem ka himamaliam u aina manik siem anda ula yolut ikijing shisha bat kinong rim jong ka nikaray jong ka executive committee bayalam da ka VPP. Uba chin ulaong bahadu menta ompat tip ikidaw ki bapenlong ya katay ka hukum Henry ula ban menjer baka district council kadai banyada bat penni pensa ikiriti duster kasinshar nang sinshar thau bat kabor jingki hima hapo ka sek schedule ula ongru balada dan kinu ki jing e hapo ka hima de ban buat iki rukam trekom kom ka jing toket show cause bat jing bishar pat ba ula pen pauru baka kam pat judan menuru baka district council kan chiweng bet ye usiem ubala syak jiat pat ba kat kom ka riti duster uba chen ulaong baka ni kamat kan salong kawai ni kibenta kibala ban mi jing ekran haka session jong ka KHEDC kaban salong shen. Nah, kadang cuma yang siya kam suday ini batong ini ng aliga kam to isi. Habaki gi suday ban wen dengan ongkong. Genre adu mentang am tip ka e gada baki ben lu. Ke na nampat office mana nang wanjuan. Ke nampat tip gi details ka e gada tentala. Yo e gada ni sekret na maka session na natmat. Sekret yang session sekret ka e ini beli ya. Kajingdon yung kajisa konsel kalau banyada berprotect. Kajisa konsel kadi tak kustodian. So kaban penne pensa ya kini kinukom sensasyon gitu ni kihima lembaga siksi dia kalau ai boring ni. Te kakamram kajisa juga kakamram kajisa kalau ban penne kata. Ban penne kata. Mulai hapden yung gini kisah sensasyon kisah don ki huri hura ki kendrum kendram hapo kahima. Bar kita ki kendrum kendram kiwan na kahima. Mendai baki iwan ada sekonsel. So kastan kedua kalau ba kanu kahima ka peduli hura. Usia mulai don bo. Ya ki khur ki hasa. Sengap di ki menteri. Te kadon ka lendi hagaba kan sekonsel kan sengap di kita. Da kadang kecil jor, kadang kecil syong besar, kadang ke syokos, makum tak itu diproses. Rekam judon, kakep kebagai sekonsel kan syuwen direct untuk yanu usim, ubala elek hamtam dak election, bansyuwen. To yang di acting mande kebasoman miade untuk weno sibenai ini tunggu kelek time. Reyak elected ini, ibala jet katum keriti lebih na so ba hajing so jong ai so ba kadiban kiari. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.